Geyikler yürüşüyor. Oo çok kısımda. Bugün 10 Ağustos Cöcürüş ihtiyarlı topuna Alarçaga geldik. Alarçadan şlagbamdan hazır start başlayız. 3 günlük Cöcürüş kılavuz. Kuday buyursa uşul aşudan aşıp no Alarçanın Pirivalından aşıp çöz kuday buyursa. Bir saat time periyode kullanalım. Yeter. Bir saat basalım. Bakın kızanım. Ve birlik oktu varken de o oktuğa salağız. Az 3 kilometreden yol bütün. Bazaga жетебиz, ananları Bazaga ruhtayız bugün. Жақшы ағаларыбыз менен, досторубуз менен завтра кылып, Кудай буйруса 4 күн бийикке чыгайын деп азыр даярданып турабыз. Кыргыз элин чакырам ушундай сергек жашоого келип, ушундай жашашты. Sulaşudan aşağımız. Saymaday kız ceriken da say dayra güliken asman diri tolurum atak. No Alarça susunun başatı. Kimin başkalgan yeri Möngü bu jaktan жол түгөнөт. Alarça aşusu bu aşudan ar jagı su samırga düşөбүз. Bu jagына. Мына азыр 2 сутка
жol жүрдük. Bundan razı Emil. Kuday buyursa aşıp ketebиз. Mына Бишкегибиздин аларса бүт сугарып аткан элге суу берип аткан суунун башатуусу. Ana ora 1 2 3 ana. Geyikler yürüyüşet. Ana oyasına. Oo çok kısımda. Ana giyikten ara. Yuttu. Bunlar ötüp ketdi ona taşladı ulan. Ova taşlaşılar göçürdü. Камни сходят. Gel. Ha çay kaynadı. Çay kaynadı. Aydalgan сияқты. Mına 3 günlük saparыбыз карып атат. 4000 dеңиз деңгээлинен бийиктикти ашып түштүк. 3 күндүк жолдо бир 50 километрге жакын жол жүрдүк. Мына балдар бүгүн азыр бизди тосуп алышты. Машиналар менен азыр ушул жерде машиналарга отуруп алып шаарга карай жол тартабыз.